Attila, c'est bon là? Non, non, c'est pas bon là. Oh, arrête mon frère. C'est comme la porte, regarde. Tu laisses des traces comme ça. Laisse pas de traces, frère. Ouais, mais là, t'es parano, gros. Je suis pas parano. Hey, quand t'auras ta voiture, tu comprendras. Tu verras. D'accord? Les gars. Oh, Mohamed. Ça va ou quoi? Tranquille les gars là. Ah, on nettoie la petite BM à Attila. C'est bon mon frère, avec ta BM, combien tu casses la tête, gros. Brûle là, vends là, je sais pas, fais quelque chose mon frère. C'est ce que je dis tout le Il est temps. fou, lui. T'es un malade ou quoi? Ouais, je suis pas venu pour ça, je suis venu pour vous annoncer une grosse nouvelle les gars là. Mais non. Non. Vous êtes prêts? Vas-y. Je vais me marier. Mais non. Mais non. Ah, je vais me marier les gars. Mais t'es pas sérieux, Mohamed. Tu vas te marier. Ah ça y est, mon frère il a grandi mon frère. Faut qu'il... Mohamed, il va se marier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fou. C'est comment? Tu vas te marier avec qui? Allez là-bas. Mais non, frérot. Ouais, là, je te déconseille. Ah, frérot, tu peux pas me dire ça. Je comprends pas les gars qui... Mais non, Mohamed. Mais quoi? T'es pas sérieux. Mais gros, elle est pas sérieuse cette meuf, frérot. Après, entre toi et elle, je sais pas ce que vous vous êtes dit, mais ce qu'elle te dit quand elle va en boîte de nuit? Elle te dit quand elle va en soirée? À la chicha? Mais dis quand t'es monté dans des voitures que j'avais de mecs là. Elle te le dit ça? Non, mais attends, peut-être elle lui dit. Elle te le dit? Non mais attends, peut-être ça va me dire un peu de ouf, Genre, en gros, t'as mitonné pendant. Eh, frérot. Attends, tu crois vraiment si elle m'aurait dit je serais resté avec elle ou quoi? Eh, gros, moi j'ai eu des échos. Je te parle de moi. J'ai eu des échos. Apparemment, cette fille, elle est pas nette. Gros, Tu sais que vous êtes elle, comme elle a monté pas les les nerfs, mêmes mon délires frère. que toi. Toi, t'as pas les mêmes délires qu'elle. C'est vrai, Je te le t'as dis. Je comprends pas, en plus récemment elle s'est convertie et tout, j'allais faire les choses. Oh, j'allais me marier les gars là. Elle est T'es en train de pas me faite dire pour ça toi. mon frère, tu crois que je gros. reste avec elle ou quoi? Convertir de nos jours, Ça ça veut veut rien rien dire. dire du tout. Je te le dis, il y en a, ils se convertissent Ouais, mais pour la je me suis mode. peut-être dit que moi, elle est pas comme les autres, tu vois. Parce que... Ça veut rien dire ce que tu dis, eh, gros. Moi, je te dis ça parce que t'es mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, Ouais, frérot, tu sais quoi, parole de moi. je sais très bien que vous êtes des frérots, quand vous Bah dites oui. un truc c'est pour moi. Je sais très bien que vous allez pas me mentir, vous êtes pas des mecs comme Mais ça. t'es malade ou quoi? J'ai Moi, pas de vie. toute façon, t'as pas besoin de m'en dire plus, tu viens de me dire ça. Maintenant, je sais que vous ne montez pas, donc vas-y, tu sais quoi, j'arrive tout de suite, je sais même pas. Je l'ai même pas calculé. Allez, tu descends, ça dégage là. Ça dégage, ça dégage. Madame, je suis en boîte de nuit, je fais la fête, je fais la folle. Écoute, ils m'ont tout dit, mes potes, mon père de tout. On a pas fait une dinguerie là? Tu prends le train, il passe dans pas longtemps. Allez, tu dégages. Je croyais que c'était la tismée, moi. Moi aussi. t'es malade. واش غتجي ولا ما غتجيش؟ شنو نمشي ولا نتسناك؟ درتي مع اختنا بزاف. الصباح وانا واقفه هنايا في الجرده اللي غادي وجاي وكيشوف فيا بحال ما عرف شنو كندير. عوج مو بزاف. لا هي وحده. اختي واش ممكن بلاتي ما بقيتو تحشموا ما بقيتو ترمشوا ما عرفتوا هاد السيده مزوجه ولا مطلقه ولا يجي خوها دابا يخلي دار بكم ما فهمتش انا كي وليتو بعدا انت طول كي الزمان شي معاك غير شي ورده شي حاجه زوينه الا ارى انا نعطيك نمر التليفون. لا اختي انا بغيتك تصوري انا والدري عشيري ماشي شي حاجه. صدمة كبيرة يا والقلب الزمر ديالك قلبي جاب حيران عمر الدري صافي باش تصور الله. تقدر تصورنا معاك. باش تدرج. بابا 10 دراهم الله يحفظك غنمشي مع دراري داير معاهم دابا. ماشي بحالاش كلا والله يا بوك الكلب والله يا بوك الخانه ديال خديتيها وليتك وكبرتك وفي الاخر تقول لي 10 دراهم سنيتك تخدم عليا يا ولدي وفي الاخر تقول لي 10 دراهم وعدي يا وعدتي تضرك عليا كمات 10 دراهم مالك اصاحبي مالك انت كتشغل وباقي كطلب 10 دراهم سير عري على كتافك يا الكلب قدك راني كنت كنتحارب مع الهندوشين فوق حبيبه عطيني واحد 100 درهم نشري واحد الزيف يلا خرج. نعم الحبيبه ديالي اياه عمار داري اياه الفنون ديالي يا زماني دوزنا شقلينا انا وياك طلب شي 100 درهم نعطيك 50 درهم ملي طلب شي نعطيها لك ياك يا الحبيبه ديالي ياك تستاهلي ما كثر ريحتي راه فيها الله يبارك في راسك الحبيبه ديالي I love you baby نو شي زوين خلينا نرجع الله يخليك ليا ايه مدام شجيران. الأم مدرسة تعنب الأب عليها. فاش كتكون معاود العام وكتدخل اول نهار للقسم كيفاش كيبان لك راسك؟ وكيف كيشوفوك ولاد خصمك؟ تفو هاد البلد هذا باين هاد العام كي بيدوز ياه الله يدوز هاد العام بخير على خير.
انا خصني كندير ننتقم من هذا القسم هذا. نهار هادي زوينه بقينا ضشرنا. بان لي هذا غادي يعجينا نوليو بحالو. تعاودوا على هذا خصيم شو كيتيبان ونمشيو للشوفان. بيكون خصم مني زعما انا هذا ورا نشوفو. السلام عليكم. انا كنت ندير واحد اللايف لقيت راسي هنا كنتفرج في يوتيوب. ما عارفين شايفك اخويا انت وجهك ما غريبش. حاول تبقى لهنا وصافي. السلام عليكم اخوتي. انا كندير اللايف جيت لقيتكم هنا معرفه زينه. مش طبات. زر خزر ور السلام. وهلا شرح لك انا مزوج. انا مزوق فيك انا مزوق فيك انا مزوق فيك اخويا يوتيوب والله ما عارف منين جيت اخويا. انا مزوق فيك انا مزوق فيك انا مزوق فيك انا مزوق فيك اخويا. الريفي التليفون هذاك
انت هادي راه كانت صاحبتي انا هادي ما فهمتيش هادي انت قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.